bikin angka ya. Nih. Mau bikin angka yuk ya. Oke. Ini angka 1. 1 ya. Nih, yuk kita buat. Nih, 1. Ibu. Ya. Satu, angka 1. Kita mau lihat ya. Angkanya diacak-acak teman-teman. Nisa susun kayak angka itu. Kita susun kayak angka 1, 2. Ini kita susun. Ya, 1. Ini 1. Ibu hitung dulu ya, 2. Ini 1. Ini 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1,